Kubor nakaslem jong unausan hima. Ginoilam jong kasengkur warjri hagala sniu blay ka khandai tarik unok pra arjar arpusau kila khot bat wer ki parakur warjri ki basong basa hakeleng ka bri unyo trap nyo skum banyak poi renti isya jingelang ba jong ka kur ka banlong hamadan dong maulo pendeng yong mairang Eastern West Khasi Hills haga khat sau tarik unok pra Habaya keren berkinong tok khubor Shillong Press Club mentak sni na kalyang acting general secretary jong kakur warjri uba Tyros Singh warjri uliat ho ba kajing penlong ye kani kajing elang ba jong kakur kalong banjit ikinong kitkam ki batmai jong ka sengkur central body bat banyak keren ru halor ki we pat ki mat ki bakongsan ki be dei bat ki kam jong kakur Nakalyang acting general secretary ulakin tu bat kot ya bar oki kon jong kakur warjri ki badan keleng ki bentan jong kathan khasi bat jentia bakinya wan syakani ke dorbar ba jong kakur hakaban wan ya shimbenta di kejing elang kenang ba nya itu iwei bat banya tip ru ye ki kam ki jam bat ki mat ya keren ki bakum kakur ka deban penben bat pendam Munjungi ban pakai kubor jadi bat kenika dorbar kur jong sengwaji kemajulan manusia ni udan kening dorbar manusia mentala ya siapa sin ke ba ini di dorbar ke ba di dalam ke ba sementara pengen itu deh ba sistem kita yo bagi rakyat lungku arusan sistem bagi ya belum ke program bahu opi nadu sistem ni sedang ada dorbar belum apa sorok kham haus sistem arja arwa ban ia perkut sistem arja arwa apa tigrai di mentabat kerja berkreat dalam kebagi belum hantai apa Mairan hana senong berdeng biong idan ni presiden jangka unit jangka sengkur warjri ba watbor ni tiba Tyros warjri ide acting general secretary jangka sengkur hadir ke menteri pro fiktif bikin kelab dan ba selesai warjri tahun 2018 belajar di menteri kerja berkreat dalam ya raya sisa yang beda begini ke dorbar kur ke Afrika. Kanung ida berjik keman bakra bagi yang beri kedua bagi kunir bagi penyerap dan bagi pensopriang yang kena kekubur bagi sengkur warji kejomi ngilada pembek bangin penlong yang dorbar pulun barkway joki kur warji jombar kasih jantia hangti hakasno pendek miong agak kasau berik jom penai di semua jom rik senam arja arusau hakajingnya ada di bijuni nadu bagi laya dap bangrakhe yaka senbar jubli nang dena chulai hakajing pungkret ki bobon kum kasengkur bangin penlong ya di katorbar apun riu kum batai marafel kindet kinsan na gos niladu no yang general secretary memulai resim no saladihi ba hadin kajing khot kaki ya ka executive committee jong kasengkur warjri kila tenrong hanga riu barit wai ni khot barit jong kasengkur warjri jong ka central body te hapdan jong ka jingya ti jong ka jingkre ni ainu yublai bagi kam borok kilong ki bayan baik ki dia henti bagani skam bagani ka dorbar kur ka jungi ka banglong hantiap na biang kan long ka dorbar ko syir ramha bangi da kerpa tur iki parakur ki jungi kum balaseng daki ramba kur jungi ki balalong ki long shwa ki manshwa ki basaidur banwarra ya ka jat ka kur warjri barkawai ka kur ka basituli bangi sngom tenap bangi tu iki bahadu meta ka sengkur warjri jungi ka kiyo rasam daga jinge trelang nadu ka akwar kepulong ka dien ketuli hadu baro ki kam ki jam ki bangi tuya kentiu bak ya purau mati yang iwei nangis kam ba ka kur ke jungi ka nage pendim ya ka musim jam ka jinge jam ka jinge lo kawai bangi itu parakur ki bana jam bak majingan dai kata kadau paman ka sisin cisnam ngicu penlong ya kenika dorbar pulun merangi le hangno hanglu
sisin ba gilai kudu dorban kajing itu kur kebasur penapa ban gidon kajing singan dena ma kata ngakot no wer yang baro ki parakur jongi let's say gitu ki bang siplayo ya ki apil ki bangina pungkret na kalian jo kasengkur ki don pun ki jaka lani kisnong ki bangin patla bantung ya ki snak rekam jo kasengkur lani ya unit ban let's say ngim patla ban pumpoy ya ki apil siapi iwai ba iwai baro ngidak kerpa ya pi ba pensiun bahkan ne kadai kala ban pentip ban penbena ba penitim baka dor barkur jambau kur wartri jong karni kasi jantia barkawai ngin penlong haka snom pendeng yom haka khasau terik jong benai disebut jong karni senam araja arpusau kasnom pendeng yom kamdang kasnom ba jengai kadai kasnom kabadon hak pendu jong kasor mairan bat kalong kasnom kabadon namar hak pendeng yom hak pendu jong kasnom pendeng yom kadang kata kayo mairan kebagi cukot ya kan kayo langsti kadai kayo kepadonam kayo kepeketang kebau hadu kini kismi kipor kenta hakan kayo mairan ndon wairu ukhalaja lani undon traiba ubala banwan syong yo dai baik tangki kasi pura kijongi giwai kijat beliau kinumla banwan syong yo ban 4 syah hadu mentau nama kata kasnom premium kalau kasnom kabadonam limba jong ka jindon jong ka kayo ba kalau ka pedandu jong ka east and west kasihil district ka jongi hakni ka dor parpulun jong ka sengkur wartri ka jongi kendon ru sibun ki program ki banaklian jong ka sengkur ngilapun kre ba ka dairu kasnam kebangin hak ban pentumai yaki nongket kam jong kasengkur jong kasentral budi hi barkobai pak ngida kerman pak kene kantor barkur kejungi kebanglong hak dan nyong kanong kantor bar bahe nak jingwan poi ti joki parakur kijungi kelan sotong nak abri unyu brem pak kanong ru kantor bar bersirhan pak kebejok aga bide magani ka jing pentep paimpa ajungi yang ka jingulong ya kantor barkur wajri jong beri bagi trap kumban subanrap ye ba nagalang secretary juga central body ba tyrus wajri kcp ba kini ke press conference kedai na benda ke jingdon kam cukur ban benar syabar ki parakur ki badan nagabri neutral namar dan jong ki jaga ki area ki ba ki padon ki unit ndre nagalang jongka kur wartri kabri neutral kabena ba kador barkur ka ba punrio kanlong harisnom nemyom kumba lapentep di secretary belum bagani kasnom nemyom kadai hapdeng do jongka headquarter jongka eastern west kasih district bat ka jaka ka mangin pelong yang kena kador bar kandai ha ka madan dom maulum kawai di madan football ka bapau ha ka tangwasi berwai ka bagi tu pelong ya di football tournament ki bahe hapo ka district ban hapo ka west kasih district kumju tena kadang-kadang ni hani ngidon man pentip syaki parkur bagani kene keceka kabangin belum ya kene kedorba ban poi kene kedor syakene keceka ban belum kene kedorba belum kidon lightly kilat kawai kene kalat na po station ban lake bait syatai sapo madan domulum kawai pat kene kalat nanti na po St. Thomas High Secondary School bagawai pat kadegala nanti nagajaga kabanlek Shapo DC West but ngit sa pengkre yeki banan ban pentep yeki parakur
ban kedau ya belenti ban lei sini kamadan football kawani pelong ya kene kador ban pelan ha ka khat sautre kada kamut la Saturday kata kene cing pentep na kalian jungi ka pendam yo ini para kecu koru nasngo ban pentep syaki parakor baro ban kalian ka pendam yo ini kalau penkre ban pedang subahai wai dekat cungkul kiban yawan syaki ka dorbar nomor kata nisngo bagi parakor kimde ban sngo artetin yo lese ngimla ban pedang lo yo baro andre ni pedang ye wai nakidong nakijaga bape coba priyo ni trap bagila ban wan syaki ka dorbar kur khat sau trek mentau benai kepada Yesus Jam.